Yego, reka nongere nkwifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe udukurikiranye muri aka kanya. Twizere ko aho uri hose ukomeje kumererwa neza, waramukanye amahoro y'Imana, tuguhaye ikaze muri aya makuru agezweho muri iki gitondo cyo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025. Tugasubira mu makuru adasanzwe n'amakuru akomeje kugenda agaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akomeje kugenda habera imirwano itoroshye cyane, ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya leta FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Nyuma yo gukorera umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje kugenda wigarurira ibice by'ingenzi bigiye bitandukanye by'igisirikare cyangwa se bya leta ya Kinshasa muri rusange. Kugeza ubu ngubu rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri mu gahinda gakomeye cyane k'abasirikare bakomeje kugenda bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni nako kandi bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikomeje kugenda bituma amahanga agira ubwoba bukomeye cyane bitewe n'uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda wigarurira ibice bigiye bitandukanye by'ingenzi. Alliance Fleuve Congo cyangwa se M23 mu itangazo iherutse gusohora yavuze ko itazigera ituza cyangwa se icogora kurwana igihe abaturage bakomeje kugenda bahohoterwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu gihe kandi muri Bukavu umutwe wa M23 wahigaruriye mu buryo budasanzwe butarwanye cyane, ndetse igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo byagaragaye ko bavuye muri uyu mujyi byihuse. Ari nako kandi abaturage bari bishimiye umutwe wa M23 bakaza kuwufasha kwirukana igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Alliance Fleuve Congo ikomeza kugenda itangaza ko bamwe mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarundi, ndetse kugeza amagingo anga ya M23 ikaba yaratanze itangazo ku basirikare b'abarundi ko bagomba kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byihuse. Igihe kandi ibyo byose igihe batabikoze bazahura n'uruva gusenya, dore ko abasirikare benshi b'abarundi ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bapfira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bwana Kanemba Aimable yadukurikiraniye n'andi makuru. By'umwihariko ni imirwano karabutaka hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Ni igitondo cy'amakuru menshi rero, ni igitondo cy'amakuru menshi. Turi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri 2025. N'amakuru abagezweho utasanga ahandi nyamuneka. Nyuma yuko M23 igize gutya ikifatira icyitwa umujyi wa Bukavu, nyuma yuko M23 yifatiyemo ikerekeza mu byerekezo bigana mu cyerekezo kigana hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo muri ba byerekezo bya Uvira, ndakubwiza ukuri yuko ibintu byakomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Mu nkuru zidasanzwe nkuzaniye aka kanya, hari amakuru mfite yuko uwitwa Lieutenant General Masunzu yaba yamaze gusiga ubuzima ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni nyuma yuko uwitwa Lieutenant General Masunzu agize gutya nyamuneka akisanga mu cyitwirizo gikomeye M23 irimo iramukubita inshuro mu misozi myinshi itandukanye. Ubu ngubu ndakubwiza ukuri yuko hari inkuru yangezeho ivuga yuko Lieutenant General Masunzu yaba yasize ubuzima ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni nyuma yuko Lieutenant General Masunzu ahungiye ku butaka bw'u Burundi ari kumwe n'uwitwa Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ngo bagiye gutegura imisada y'abasirikare bagiye kuzanwa hano mu gihugu cya Kongo, ngo bakirukana umutwe wa M23. Ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Hari n'igitero rero M23 yagabye
muri Butembo cyanahitanye abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC, kuko biravuga yuko abarenga 300 bahasize ubuzima ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC. Ni nyuma yuko M23 ifunguye umuhanda Rubero Musenene yerekeza mu byerekezo bya Katwa. Ni ukuvuga ngo nyuma yuko M23 ifashe uriya musozi ngo ni Katwa uri strategique, igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC cyarabibonye kiravuga kiti nyuma yuko M23 yabifashe uno musozi wa Katwa biraza kutubana ihurizo, biraza kudukomerana cyane, turaza kwisanga turi mu mazi abira. Ibi bintu ntago turi buze kubona uko tubyikuramo. Nibyo byatumye ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa babo biyemeza bakaza gusanga umutwe wa M23 mu bice byahariya muri Katwa bashaka gukubita M23, ariko ibyo M23 yagukoreye igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC bazabiciramo umugani umwuzukuru n'umwuzukuruza. Nyamuneka uzabasha rwose kugira ubuzima azabiciramo umugani umwuzukuru n'umwuzukuruza, kuko nk'ubu M23 nyuma yuko imenye yuko hari suko nyinshi ziri kurundwara mu bice byahariya muri Butembo, M23 yatangije icyitwa operasiyo zo kugira gutya kugaba ibitero muri Butembo. Ni nyuma yuko M23 ikubwiye iti nyamuneka ubu igikurikiyeho ni Butembo, nyuma ya operasiyo mu misozi myinshi itandukanye ubu igikurikiyeho ni Butembo, ntago dushaka kuryama nta nubwo dushaka gusinzira. Ndababwiza ukuri yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya. Aha rero ndagira ngo twinjire muri situation neza noneho mu bice byahariya muri Uvira. Iyi ni Uvira, navuga yuko yari irimo abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Bivuga yuko igisirikare cy'u Burundi ndetse binemezwa n'abari hafi ya biriya bice yuko iki gice cyari cyarunzwemo abasirikare b'Abarundi benshi cyane. Ni nyuma yuko abasirikare b'Abarundi bavuze bati nyamara aha hantu nituramuka dukomeje kuryama tugasinzira, nituramuka dukomeje kuryama tugasinzira, umutwe wa M23 ukomeje kuvuga yuko ngo mu gihe dukomeje kuzana abasirikare benshi cyane mu gihugu cya Kongo kandi bari kugira gutya bakagira uruhare mu mfu z'abaturage bari gupfira hano ku butaka bwa Kongo mu buryo butumvikana, ibi bintu bishobora kudukoraho. Nyuma yuko M23 ivuze iti igisirikare cy'u Burundi gikomeje kurunda abasirikare benshi cyane mu gihugu cya Kongo, nikibikomeza tuzagifata nk'umwanzi wese. Nibyo byatumye igisirikare cy'umutwe wa M23 kimanukira inkungugu ibice bya Rimira na Sanje bahita bahabana. Ndakubwiza ukuri yuko umurongo w'abasirikare benshi b'abakomando utonze hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Nyamuneka icyitwa muvuma zakorerwaga hariya, ubwoba ni bwinshi ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi, ubwoba ni bwinshi cyane ku ruhande rw'abasirikare ba FARDC bari barahungiye hariya mu gihugu cy'u Burundi, ngo bari bijejwe na Perezida Evariste Ndayishimiye yuko bazagaba ibitero karundura bakaza bakirukana M23 muri ino misozi yahariya muri Bukavu ndetse n'ahandi hatandukanye, bakirukana M23 mu misozi myinshi itandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi byose M23 yamaze kubicaho icyitwa impaka. Nyamuneka baba FDLR benshi bari bari mu gihugu cy'u Burundi ngo abarenga 19,000. Nyamuneka buriya ngo FDLR isa nkaho yimukiye mu gihugu cy'u Burundi nyuma yo kubona yuko ngo witwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yakomeje kugenda ashyirwa mu majwi cyane, n'umutwe wa M23. Ngibi
ngibi icyitwa ubutegetsi burangajwe imbere na Tshisekedi Tshilombo babikoze mu rwego kugira ngo bayobye uburari bavuge yuko uno mutwe wa FDL utakibarizwa kuno butaka bwa Kongo. Iyi FDL basa naho bayisenyeye hagati mu gisirikare cy'u Burundi ngo kugira ngo n'igisirikare cy'u Burundi kigerageze kongerera imyitozo bamwe mu basirikare ba FDL ngo bazabone uko bagaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda. Ngaba FDL nyamuneka ngo bafate igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo murabizi neza yuko mu ntego nyinshi cyane bano ba perezida babiri bafite, byaba ari perezida Evariste Ndayishimiye, byaba ari perezida uyu nguyu Tshisekedi Tshilombo w'igihugu cya Kongo, nta kindi kintu kibaraje inshinga ngo ni ugufasha FDL ngo hanyuma igakuraho ubutegetsi bwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho akenshi rwose banagaruka ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyamuneka bavuga yuko ari we ngo ufasha umutwe wa M23, ngo umutwe wa M23 ngo wihishe mu izina ry'abasirikare bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byose byakomeje kugenda bihakanurwa kure cyane n'igihugu cy'u Rwanda, kandi bikanagaragara yuko ingingo nyinshi zanakomeje kugenda zitangwa na bimwe mu bihugu ndetse n'abasesenguzi mu bijyanye n'intambara iri kubera kuno butaka. Barabivuze cyane yuko rwose ibyo Tshisekedi Tshilombo n'uwitwa General Neva bari kuvuga naho bihuriye n'intambara bari guhanganamo n'umutwe wa M23. Ni urugamba kanura rero, ni urugamba karabutaka, ni urugamba ubona yuko kugira ngo birangire rwose atari ibintu bya vuba cyangwa se rwose atari ibintu byaza koroha. Ukurikije uburyo ki situation ihagaze aka kanya, ukurikije situation uburyo ki ihagaze aka kanya, urabona yuko ibintu byamaze kuba ihurizo, urabona yuko ibintu byamaze gukomera kandi byamaze gukomera cyane ku ruhande rwose rw'iki gisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Lieutenant General Masunzu biravuga yuko yarayoboye icyitwa operasiyo y'abasirikare bavuye hariya mu gihugu cy'u Burundi, hariya mu mujyi wa Bujumbura nyamuneka, ngo abagera ku 1200 ngo abakomando bari bamuhaye higanjemo icyitwa abasirikare baba FDL ngo agabe ibitero ku mutwe M23 awusubiza inyuma uve hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Witwa General Masunzu rwose ngo yaje kuraswa isasu n'umusirikare w'umusineyipa w'umutwe wa M23, birangira uwitwa Lieutenant General Masunzu aguye ngo ahitwa Sanje mu misozi hariya muri Uvira hafi n'ubundi mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo. Bikavuga yuko yaguye mu karitsiye kitwa ngo ni Kamurongolongo, aka